Srijeda, 31. januar 2024. Oxford, Engleska. Lewis Hamilton dolazi na redovni doručak u kuću Toto Wolffa. Pije kafu, pričaju o novoj sezoni. A onda Lewis spušta šolju, gleda Tota u oči i izgovara rečenicu koja je srušila Mercedesovu imperiju. Toto, moram nešto ti kažem. Potpisao sam za Ferrari. Toto Wolff je kasnije priznao da je mislio da je to šala. Pokušao je da pozove Freda Vassera, šefa Ferrarija, ali mu se stariji prijatelj nije javljao na telefon. Izdaja je bila kompletna. Pozdrav, ja sam Luka, a danas radimo surovu dubinsku analizu. Zašto je Hamilton uradio ovo? Koji je to tajni podatak iz simulatora vidio? Kako je preživio onaj mentalni slom od prošle sezone i šta se to zapravo dešava u sezoni 2026. Ostavite like jer danas otvaramo dosije koji Paddock pokušava da sakrije. Krećemo. Mediji su vam pričali o dječačkom snu i idolizovanju Schumachera. Gluposti. Prvi pravi razlog zašto je Hamilton otišao je čisto nepoštovanje. Lewis je tražio Mercedesa višegodišnji ugovor i ulogu ambasadora do kraja života. Znate šta je rekao Ola Kelanius, glavni šef Mercedes-Benza? Ne može, dobit ćeš ugovor 1+1 godina jer čuvamo mjesto za mladog Kimi Antonellija. Sedmostrukom šampionu nudite kratkoročni ugovor kao da je neki ruki. Sa druge strane, John Eichen, predsjednik Ferrarija, direktno zove Hamiltona i kaže: evo ti 100 miliona godišnje, evo ti ambasadorska uloga, samo potpiši. Lewis nije izdao Mercedes. Mercedes je njemu pokazao vrata. Ali braćo, novac ne osvaja titule. Tu dolazimo do ključnog čovjeka, čije ime nećete čuti na televiziji. Zove se Loic Serra, bivši direktor za performanse u Mercedesu. On je godinama upozoravao Mercedesovu upravu da im koncept bolida ne valja. Ignorisali su ga, kada je Serra u tajnosti potpisao za Ferrari, to je bio okidač. Hamilton je shvatio da najpametniji mozgovi bježe iz Mercedesa. Vasser mu je tada rekao: dovodimo Serru, dovodimo od Ambrosija. Gradimo super tim oko tebe. Lewis je spakovao kofere jer iz prve ruke znao da Mercedesov razvojni plan je pukao. A onda uslijedilo je bolno otrežnjenje. Prelazak u Maranello, 2025. godina. Trebalo je da bude filmski hit, a pretvorio se u najteži psihološki horor u Hamiltonovoj karijeri. Ljudi, prošla godina za Lewisa nije bila samo loša rezultatski, to je bila čista mentalna tortura. Očekivali smo pobjede, a šta smo dobili? 0 prvih Grand Prix pobjeda, dok je on pokušavao da prilagodi Ferrari svom stilu vožnje, bolid je jeo gume. Ali najviše ga je uništio Leclerc, koji ga je rutinski pobjeđivao. Bilo je vikenda kad je razlika bila po pola sekunde. Za čovjeka koji ima 7 titula to je ogroman šamar koji bridi cijelo lice. Sjećate li se onih intervjua na pola sezone? Ramena spuštena, pogled u pod. U jednom trenutku Lewis izgovorio onu stravičnu rečenicu: ne osjećam auto, ponekad imam osjećaj kao da sam zaboravio da vozim. Bili smo svjedoci potpunog sloma samopouzdanja. Krenule su glasine, novinari su otvoreno pisali da Lewis razmišlja o povlačenju na kraju 2025. Svi su ga otpisali. Rekli su: ovo je kraj, Mercedes se zadnji smije. Ali ono što niko nije znao jeste da je Lewis samo trpio udarce i u tajnosti čekao. Čekao je 2026. godinu i nova pravila. Fred Vasser mu je obećao motor koji će da kida. I isporučio ga je. Početkom ove 2026. godine Ferrari je napravio apsolutnu raketu. Auto leti, hibridni sistem radi brutalno, a Lewis opet vozi kao i u najboljim danima. Imao je brzinu da uništi konkurenciju u Melbourne. Ali braće, tu dolazimo do najveće ironije. Lewis se nadao da je Mercedes gotov, a šta se desilo? Mercedes je iz sjenke izbacio zvir od bolida i vratio se u sami vrh.
I sad Hamilton sjedi u super brzom Ferrariju, trka se protiv svog starog tima koji je imao isto tako brz auto. Ali mora da se osloni na čuvene italijanske strategije. Vidjeli smo u Melbourneu šta to znači. Raketni bolidi ne vrijedi ništa ako ti ekipa na pit wallu upropasti i trku amaterskim odlukama pod bezbjednostnim autom. Dok je Toto Wolff hladnokrvno povlačio potez za Ferrarijevi inženjeri su urlali 3 različite komande u 10 sekundi. Lewis je vrhunsku taktiku zamijenio za vrhunski auto, a dobio je taktiku iz Formule 3. Lewis je žrtvovao sve. Izdao je Tota, preživio onaj mentalni pakao od prošle sezone i dočekao brzi bolid. Ali duhovi prošlosti u vidu mogućeg Mercedesa i Toto Wolffa i dalje su tu, a italijanski strateški cirkus je izgleda neizlječiv. Šta vi mislite, braćo? Kad pogledate ovu sezonu 2026, da li je Lewis Hamilton napravio katastrofalnu grešku ili će mu se ova ludačka kocka ipak isplatiti? Ne zaboravite da stisnete subscribe. Idemo jako do 1000-arke. Ja sam Luka, ovo je Luka Media. Vidimo se uskoro.